Kia ora, Talofa lava, and greetings Aotearoa, New Zealand. It's Li Amanaya Kaisara here. On behalf of the families of the victims of the tragic car crash in Ramarama, Auckland, we would like to express our sincere and heartfelt thanks to everyone who donated to the Givealittle page in support of the families. Your aroha and generosity has raised an incredible $58,790, which will be divided equally among the three families. We're overwhelmed with love and gratitude from our community across the motu. May God bless and reward each of you for your kindness and compassion. Your contribution will make a significant difference in the lives of those affected. Ngā mihi nui, and thank you so much. Talofa sa mole tunu pele o li amanaya kai sara lenei. A velo o leo whatau waa e whai mafonga tau mole moli o le pa ia I ainga o ta mali e tolu na mali liu le whala velave tau ta vale lea na tula I mai I rama I Aukilani. E mamoli atu aise nganga o le Faafetai tele lava Samoa I tusai ma loa lofa tulai. E ala lea I se leni o fesosoani na tu ina mai le tātou Givealittle page o le whainga o le se leni ua mawhai o nā wau ina mai e 5 valu afe fitu se lau iwa se fulu tā la ma o lo iai le wha moe moe e vai lua tolu tutusa lea se leni ma tu ina atu I ainga o ta mali e tolu ua whai I langi la lātou fōlaunga. E leise manuia o I ainga wha pēr lo unei tangata whaatau wha. Ai na o lea tua pule te tele e nā te fōa I atu ma whaatumu le tamau ainga ua whaungau ina ona o loa lofa. Faafetai tele lava I lau whaiuso, Faafetai I lau wangalelei ma loa lofa tula. I whaamanuia tele lava lea tua. A lofa tele atu mo o e sa mo le atu no pele o li amana ia.